سامعین محترم، ماہ مبارک چلان، اللہ تعالیٰ دین اس سارنی روزدار روزنک توفیق تو سون شمار تہ کرن صحیح روزدارن مز. وچھو آز روزداری ہندن یمن دہن دوران یل افطارک وقت واتان پرت کانس ہز کوشش آسان تو پرت کان یہ سعادت سمجھان زِ خضر ست کرو افطار. خضر چھ سہ میوہ یتھ پنن کرامت یتھ پنن جسمانی راحت اس سٹھا اصل میوہ چھ. ام کین فائدن پہ نظر تراؤن برہ کرو کت ام کس تواریخس پہ. خضر کل دنیا من سٹھا پرون کل یمچ کاشت شمالی افریقہ تو مشرقی وسطی کین گرم علاقن مز لچھ واد وریو پہ سپدان. اکس جوان خضر کلس الہ پلہ 3 کوئنٹل میوہ وسان. امہ میوہ کلچ وانس تہ زیادہ آسان. دنیک ساروی کھت بہترین خضر سعودی عرب کس مقدس شہر مدینہ منور تو ات اند پک علاقن مز وپدان. یہ اخ تیتھ بدون تو مکمل خوراک یت مز انسان جسمس خاطر ضروری تمام غذائی اجزاء وافر مقدارس مز شامل دپان خضرس 35 قسم. مصرس مز سالانہ امہ میوک پیداوار 1.47 میٹرک ٹن، ایرانس مز 1.6 تو سعودی عربس مز 1.5 میٹرک ٹن. یہ اخ تیتھ بدون تو مکمل خوراک یت مز انسان جسمس خاطر ضروری تمام غذائی اجزاء وافر مقدارس مز موجود. ماہر ونان 100 گرام خضرس مز 15.3% آب، 2.5% پروٹین، 0.4% فیٹ، 2.1% معدنی اجزاء، فائبر 3.9% تو کاربوہائیڈریٹ 65.8% آسان. معدنی اجزان مز ات مز 120 ملی گرام کیلشیم، 50 ملی گرام فاسفورس، 7.3 ملی گرام فولاد یعنی آئرن، 3 ملی گرام وائٹامن سی تو 315 کیلوریز آسان. خضرس مز آئرن واریاہ زیادہ مقدارس مز موجود آسان یس انسانس مز خونچ کمی دور کرنس مز مددگار. تاہم پزِ شوگر بیمارن خضر کھینس مز احتیاط کرن. طبی ماہر ونان خضرس مز کاربن تہ موجود آسان یس أڈجن ہندس صحتس بہتر بناوان. امہ علاوہ یم معدنیات یا منرلز ات مز موجود تم فاسفورس، پوٹیشیم، کیلشیم تو میگنیشیم یم أڈجن باپت سٹھا مفید. فائبر نظام ہاضمس باپت اخ ضروری جز یم کہ استعمال ست قبض رکان تو اندرمن ہز سرگرمی تیز گژھان. برٹش جرنل آف نیوٹریشن رسالس مز شائع اکس تحقیقس مز وننہٕ آمت یم لوگ پرت دہ خضر کھینک عادی آسان تہند نظام ہاضمہ دویمن مقابلہ زیادہ بہتر کام کران. خضرس مز وائٹامن B6 تہ موجود آسان یس جسمس مز سیروٹونین تو نورپائنفرین بننس مز مدد دیوان یم سۭتۍ دماغی صحت بہتر سپدان. سیروٹونین مزاجس ٹھیک تھاوان تو نورپائنفرین ڈپریشن ختم کرنس مز مدد دیوان. ات مز موجود شکر تو گلوکوز جسمس توانائی بخشان. اکس تحقیقس مز یہ دریافت سپدمت خضر ٹرائیگلسرائڈ لیول تہ کم کران. ات مز موجود پوٹیشیم بلڈ پریشر تہ ڈنجہ تھاوان. یہ میادس مز نقصان واتناون والن بیکٹیریاہن کم کران تو فائدہ مند بیکٹیریا پھبان یم اندرمن ہندس کینسرس رکاوان. خضرس مز موجود فائبر جسمانی وزن کم کرنس مز تہ مددگار لبنہ آمت. ات مز موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسمس مز زہریل مواد خارج کران تو ہاضمس بڑھاوان. ات مز موجود میگنیشیم ورم کش خصوصیات تھاوان یم سۭتۍ خونچن رگن، جوڑن ہندین دادین، الزائمر تو باقی بیمارین ہند خطرہ کم گژھان. دپان خضرس ست گژھِ نہٕ منقہ، دچھ یا کشمش کھیٚنۍ تو اکے وقت زیادہ خضر کھیٚنۍ تہ چھنہٕ صحت خاطر مفید بلکہ گژھن روزانہ زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 دانہ خضر کھیٚنۍ. دپان خضر آنچہ اگر پیسِتھ دندن متھو دند بالکل سفید گژھان. خضرس مز موجود سیلینیم کینسر ہش مہلک بیماری تہ دور تھاوان.